Aondu yilam shachumon moti kwa lo dido mon buweshe. Nyan ngwolun kaki Samuel uhihi tioki shapwe kamon. Samuel uhihi tioki kamon. If you mom kana ha yet son Nahashi olomon motia ayabeshi Gileadi aha fotia nahayo iyabeshi chi veka a Nahashi ye yaku avesi naha segba shiren weto ba Nahashi olomon ka ave me yaku aven aluene lumune mongu ne ashe aken yanchi yo me kwane Israel chi vehe. So mbatame mba yabeshi gemaka aka ana yon naseyan ayanga tankara ha setindi mbatyomo kenta u Israel chi. So alwe mao uyimanse nanalugayo se duwe se bavan ayase he aweto ambatomo zanyoken gibia osauru veza oyolo kala na hayo chi gerimliam bava yo chi gerimliam bava hen shiela saulu zaide kento dondu shaibua so saulu pine kanyi ite yombana vevana have wo kwa orun uyomba yabeshela saulu ngwe ka orun layo jijingi wando kende shage eshima vihi tun akoibwa ya asongui abuachechi atindi amin kenta u Israel chi shaikevin batomo akae hama o nana mosha nana dondu sha Saulu kwa Samuel gayo kape ai boy nala som chie yorute ha shayo vedue kao mom na ha Aho yenge veken beseki Israel yo dubu deruta yo mba yuda gemalu dubu ikundugbe veka amba tomo mba vevala za one mba yabeshi Gileadi mblane pe shiewo atala so nezuwa am yom so mba tomo mbela va yo mba yabeshi naha vegba embe naha yo mba yabeshi kae pe se duwe se vahe aven yo gba erene ave si shashima yen latso pe na yo Saulu pap yo lo kumeta vevanyo hen ato wafo shamku ushause mkoru shause ve hemba mba monzanzan ota mbaveshio vesambe ekala nenge ayoru ya iji mo jega na hayo ka Samuel ka na lupine Saulu unelu tosha vese je iyo ivayo mbela se wave ba Saulu venda awa mao sha iyange nega gadi ate nam yom ken Israel nya telaondo nase iverin shakwa orune ma yuange keti Yesu Kristo amen joyamti mso kana ve na hame yange lusha yange Saulu ma Samuel kentalu Israel na han ishenu Nahashi olomon kase yabeshi Gileadi atia kapenyan ketaluti Nahashi avakase se tiabjela alwelu nenge yo Nahashi olomon numbu yo Amon luwan uloti we mave wano kwase wano kwase me shatashi yavana ama Moabi wano kwase usho washi me shatashi yavana ama Amon na ha yange yomba nene
Shine vilu one connection. Ve yomba Israel na ha chikpa kwa babesha kwa alaga. Yanve vasha chove tanumsha yori yabeshi Gileadi. Yori yabeshi Gileadi yalu wan kwe. Uwe lusha boda tia yasi. Upave rase magene ve lusha boda na ha. Yori yabeshi Gileadi yanve lu. Wan piaven uken kwe u manase. Ma ve lu yomba. Vinongu tia a yomba van. Uvatano msha Israel. Vilu yomba. Vifaukele va. Na hae. Nahashi olomon. Ava kasive tiavyo. Vikengi o nene. Ai kumutia yeva mila kwa gandeve. Vilu egega. Shachu uvilu wa ifi yandela. Iyare vilu ifi yandela. Nongu vilu ifi yandela na ha. Ma pame mbatimba gene vilu ifi yandela. Vilu kizuwe na ha. Yomba ikbishiblu yandene. Na Nahashi vasha chuneva ekwanene alwa agenda kishima. Na veyo yori yabeshi viga zambe ve kaye si zambe we ngokiku yana avesi yaku avesi ase ba shiren weto ovaye nanava wo nanu kawe uyaku ana weni yo uba shiren nanto eomba ngise uku yan luenza ata ku yani yi ku yani ko oroge ve wo wanju oru elushe aluege gana oroge anneng wanju ola mhonu makoru wanju ona ha avnyo kiku yan ve na jachu alweli vatanu sha nayo nwenu ne was wanju ola na ha wanju ola la ayaka ve na une wasun une kalage na ve wanju ku yani showayo luku yani mbakwa o unalukwa monve weni yaku yan shachu ni facho defending ayoloen alwe kwa gba kwa batashangu ya ona na yila ona hanu bazwa nenongu nemba kwa mom ku yani shotalu ku yan ko unalu pila o ingusao na nengi ya na himbao na ha na ava tanu mshawe na koru duo hingi wampanu na mbeku ya nene ikon pa ya ne arin alweka na pe ma kwa ne da kwa na wen ne kesi ni mgere ni etom kisure ni kula kwa ya ne da nave alwe nemba zanari ya manazuru fa mana kanja ayo ne da nave inyari ye ne mbilu iwe ekasi ne mba dido vi ba tsuavi yememi we ene chan ni lupa nemba ya yenga ha mba yabeshi vilumu olomo Nahashi we sesi ba shiren weto njane umba nene vilumu nute ayolove uten identity ve hamba kwa ve jiminchi yo ye na hapa kuma olomo nega olomo ka wene Nahashi ka wene milumu nyorun kiku ya veve shachuni hingi ikpan yam kamimi bamwe kwa showa mungu ne ashe akin ya hama nomso ke yabeshi Gileadi ya mungu ne she ya na ha ushotayo kwa nene une hingi he sha Israel jiminchi ka agenda number 3 jela Israel chile he now ishaiki yan yorun kwa enyi injane yomba nene lu yomba utiamba bekelele vayo alweli wongu veshe kiyayo ibe a military capability ve itahave manageve anonguntia be choyam team alwene fagayo kakwa Nahashi agbijebo avemi hitalu tip jene nyen onu wase magene ve faga vilu yanku vilu nyolun ke ku ya vilu nyolun kere boki ve ologbije bomba gbije bom fulani mba nene vikaye fulani ka boki wase pade mone kwa aluelu nyoke ku ya ve boki ve fulani yo aluemba nge gayo mba irinta tahaga
yomba gberi chunyachi alwe kave luenge gayo ba irinta habga pa kave vai hinu inge ve vai hinu zwana yayo kahishela kave badun ke gbendiye nemba kwa irenga o yomba nene ne hivege mane ni shireve e hausa manalago manakule yologene a hingi pamve we lose identity ve kavelu here pamba yanu ve natoga mba yanu ve kwa yolovega sa agba gbejebo ve dictate chachumba pamba shireve kavi etomchi umbu yave vanekaye that are northern minority alu willing to skeneveve ve make sure you very dictate destiny mahama kwa u the south jiminchi ve lumuye ve nato ga ka ve dictate ye gema kenge ne hama kwa woluzange meke Nigeria ne nenge a photo Nahashi mane fae yange yo iyabeshi lumuye veve shireve payave kave siwongu ne sheki yan I sheki yan alweli wongu we sheyo ukala facho okenge pega kai be akpewo Nahashi ka keru ne be akpewo une be agerewo une be anyongun yo wo kala facho tire shashinaga une be we yomba lumba utia alweli wongu we sheyo we kala facho nongun tiaga nenge ne ahige ne How samba nongu ye veve ribrete yolove mba fanchoga yomba mba uanve dume shachu wingo ta mba min shake nya Nahashi ologbejebo olomona abahafo hitalutive choyam ki mo nesha gaya va ongu seshe yomba gene ya ongu veshe mbagene kamba hemene ve ongu veshe mbakenge kwega mbakenge hikuntum mbakenge resange neve mbakenge lu position ve mbakenge kwa yave mbakenge kwa ngumangu be utaluti mbakla nenge neminga hachu uda yaku I ongu veshe pacho yamkiside ye sechiri ongu seshe kwa unelu nahanga emgu kana ve nahame kwa nene vikaeve shachu heni Israel aluemba tanu kasha ihare shinkasha nongo shinkasha shitile shinkasha ogondu shinkasha okun shinkasha turan shinkasha amaipave kitivyo mbatanu kasha chuhe taluti mbadzende nkene toto wasi hindala hige semba zuana bave ne fagaya lu evitindi wakili ye ava lu representation u emirate heyo mba choka choyam bu naneshe merimseme ashe bu choyitib kiti Yesu Kristo te Yesu Kristo kayuasen yase merimseme te Yesu abu seshe Bai wongu veshe sima vikra lukenge kwega akagane iwe kishimala tele buwe shakati Yesu Kristo ngukame kwa hemba sega tele ondo avene dido keti Yesu Kristo